Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulin tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbugkawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Anda na siguro parikot na anak ko? Inal daw langan na kasta. No agsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Di nan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamag na ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak kaw? Ne, da kayo mo't gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngag kaw. Ay nananang, sa bali laeng tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak kaw. Idi pa ila kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam lata ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yaw no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't ato, ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at dayta kunakmak. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na ang amjak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati tijak mo manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubeng. Minda bakit? Nakanumat kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapol nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam daytan. Minda bakit, Rabiin?
Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y araramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No ammom asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal ti aldaw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matin lagi ti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Weno saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di amin da. Jak meten makuntak. Simurot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, simurutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jaka mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatag. Kasta? Apay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Saysaya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Ang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no niyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang taiso ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo taiso ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak ah. Ay, Lola,
Awan ka di pa'y ti damag yu kan ni nanang. Aging ga ita, awan, anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayaw iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayaw. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pa ilat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo't. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan? Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Patalakad ko ita, Anya? sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lola da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti ipupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersenak. Sa payawan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di makontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdag sa nonay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Naskan latang akseptaran tayo. Ay, Wan Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid agitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola Yoko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamjak pulos nakita ni Nanang, tatang.
Saan na nga mo Awan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaang. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamot langan. Uwin, tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo lang unay tabistida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto mo ti sumaruno nga agradwar, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laang iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola. Sigurado hamaragsakan day jay. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagrit nakat. Kasla idikal man laang. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laang no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laang no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli iji sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidok ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya. Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mo't iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang. Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya. Sana po no data, Mare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud abalayo Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare.
Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo Aleya. Uwan na, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak tito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito'y. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramitak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Sika ngay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Biyag ti tao. Ne, nakarubot ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasak bea sumarag ka iti trabahom. Nakaintimangan ka na iti anak ta.
Masapol ang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan ni di opisina. Ni, nagsapa ka matan. Kat mawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, aduda ni Jay. Isa mapanakon, ta nakababain mo siya klang ti maladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ni, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ng trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tayo nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, Sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasarabo ken ka, sweetheart. Awat amon. Ada kan, William, sweetheart? Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadagito yung pasarabong kanyak, ah. Maala, sumber ka pa dito yung apartment ko. Wala. Dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Wan, ah. Mailiwakan ka, William. Kayat ka pa'y akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagdanag, Carol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman nak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka data. Masaya atadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. Ta nagladaw ka manen. At dapat nga napatagin na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung makaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napatagin na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti pa nagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay ang maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti siledyong agkakabsat. Siya kon timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man iti rabi, Carol. Apaya di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak ita nga agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Dito ikan amaturog ita nga rabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga numakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan amasapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan iti rabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag adita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo.
Ang basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka paikit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili ko itan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Ang nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na ka na yun? Nadala yung masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko daramidak. Adan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang kuma nakaturong ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibagamon ta ni napanlugak. Kaya't konti na. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahi ta saludsunem. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. Nukas ta nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbaga nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para mo't lang kada kayo ti kasto nga aramida. Sika kumamot ten ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa ka ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, sika ka dila ang tag of overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo't nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakan ka. Adakan ka, no, sino ti patyem ka na kami adwa. Panang dadaal, ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyem dang ita at tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Umeka, rumwarta di ti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga Rod, sa nabale, gaputa lunch break maten. O ala, mapantangaro di ti may sa restaurant di ta sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ro ti plano mita? Makadkadlawon ng Vina. Amok da ita. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan da ita, asan ada kayo tinaikari aparay titunggal maysa. Minamaag da ita nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yon ti kamalian aramid yo. Tatang, imbag man ta nasapa ka ita nagawid. Ngam nakaturogan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay.
Sapay la ko ma, tagsublinti sigud apang matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mo't talaga. Asino nga minti ng ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sabali mat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanen oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Ayan, pasensya ka lang kuman, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikarit, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko makarol. Saan mo nga ipost na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awa na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apayakas tamat ti magbagam. Karol, masyanak ka na ti anak ko. Awa na pulos, oras ko kanakwada. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagus ko. Sangag sigsigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay, pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka na gito'y makit-kita. Ha? Anya day sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaam ka kita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang ang ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon a matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok day jaya tao nanang. Apaypay lang amin na nagsabat tinaalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo, ta sinerak mo dayta. Binagbagaan ka iden, ngam dinak mat dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurayan niya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Baso iti na marso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naantagi di puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan.
Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya, Inaklon na nga da relasyon yo. Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasdya na pagting na William. Diyos ko, agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang ilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikari kanak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagarop akas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masyanak unay ka ti anak mi. Kapot ang sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay ang napasamak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumatlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumusta ang tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagkawanan na ko ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagbindutak. Nailaw anak. Ket nakasaganak amang sulnit iti aduan nagkuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pagkawanan na ko ma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kasjay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nung nasulisog ak iti awis ti lasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka, Vina, asawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaus ti panagayat ko kan ka. Nagsakit tinaramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mon ulitan tinaramid mo. Wan, Vina, wan. Promise. Iba't patig kayo karakit anak ta. Biyang di tao. Anya matikas ti apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa. Jak pa nga min plinansya day taro del. Yig mo taplan saak. Ay nalada wakto na. Puro ka mat last minute.
Pasensyakan lakay. Pinakan ko pa yung amin dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang amin uyak na. Ay na, pabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso naguyakan. Rodel. Ala ti sapatos ko tamapanakon. Sige. Mabait laang. Troy, anak. Bantayam ni ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige. Mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumwar Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala! Hoy, Penny. Apay nga dabukol ni baby. Natumba ta, ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak ngamin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Adda ni Troy akadwana, ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mabagkat. Anya? Troy, umay ka man. Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo anya. Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Umay ka man. Anay Ito ko. maminsan. Bantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masamasan ni Troy. Masaksakitan. Isakit mo launay nga minday tanga anak mo kada. Imbis nga ungtam, tapno amuna ter aramidin na. Rodel, Hala, panawan dak ito eh. Tama estresak ang makakit-kita iti panagrup-rup ayo! Nanang, adaman kasarsaritan ni tatang ejay cellphone. ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Ha? Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, at dagayam nagan ahani? Uwan na anak ko. Adan to pa'y darling, kas kada love anagan anak ko. Isabaybayam ni tatang mo, Wan. Uwan, nanang. Masadsadutak nga ro din nagtrabaho, hani. Di agsartan ka niya ag trabaho, honey. Pangalak nga iti kwartak, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamukin ka. Di ka madanagan. Kababay matkan ka, Pagpainam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani. Itod ko ti kasapulan yu. Basta sinaamon ti asawam. Saan na mabalinday tangay bagbagam, hani? Ngamin, ipanaw na ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Sana bale? Taure maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos? Hindi pumanaw. Basta siyak laang nga rutilab mo, ha? Wen, kunak lang nga roden. Si kalaang. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agriing ka. Maladaw kan iti trabaho. Anya kamatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga rod iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tayo tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anakin inawag iti day siya babae. Kat, nagreklamo ka? No, di ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatim ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo. Ta saan kumat nga anak ti anak mo. Rodel, Sumpat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, itibiyag mo. nagsakit mo ti panagsasaom kanya. Hoy! Saan ta nagkalay sa Penny?
Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanyak. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka. Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kanti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan, tata. Nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawa. Kat lantaran ti panangisuksukat nakin ka. Tata, Sa bagay, saan kumutki di arik na tirik nam? Isu amawatan ka. Isu na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga giina. awan nga min mas nup apapanan mi. Nupanawan mi ni Rodel, tata. Ulila ako na damang. Kan awan kakabsat ko. Katimot amati na una nga anak ko. Diyak matan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Ay, balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidon ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Diyak mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro na pataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na? Ay, diyak mo anak ko. Amang ano inton bigat. Wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Mabutbutang gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikiktutak no bugbog kawan nak. Ala, aw-awatam latan ni tatang mo, wen. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at dabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imala akano idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kano ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Mapantayumat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Ada iti adayo a lugar. Ada ngamin sa bali a pamilya na. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, wan. Kan agagagat ka. Oh, isimpam dagiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Wan, Rodel. Kompleto na kita na. Awanan ti problemam. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijayan da abi. Iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, ta kayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo supladaan o may dito ni abi, ah? Pakitami ti nasayaan. Tane, ado ti maitultulong na kada tayo. Urejak ag trabaho, mabalin. Taad na ni abi amang ted kadagiti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita. Ulitak nga ibaga, ha? Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiri daw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Oh, anya. Makaanos ka uno saan? Sungbatan naktapno amok ter aramidag. Uwan. Makaanusak. Nasayat. Ay, ewan gayam. Dalo sa man ti may sa asilid ta mga no umiyan ni abi dito eh. Anya? Saan kumamot na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Kunak mo't adi ka agreklamo iti anyaman nga ramidag, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman. Tano saan agapo kanyak? Nalabi, agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam. Rodel. Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko daytoy. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? Okay lang, sis.
Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagnot gayam at talaga. Naglungpo nga ubing. Wan, Abi. Ay, gayam. Inka gumatang iti sidaan tayo, sis. Pasensya kan Tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga anasingpet ti asawam Kung nagtumat kan ka, paspasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasan kumat ngayong kasar. Basta tay karim siyak ti pakasaram. Wen, talaga sikati kayat ko nga idatag iti altar. Tas sikan ti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pa'y lapapanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmet kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana bale. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Makasangit nga agsangit ka. Saan mat? Magsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuyaabak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang? Ala, maturog ka nwen. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ada kasapulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Di ka agbabain. Amukmat nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, oray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga taa pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukuda ko ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbayag kan? Mabisin kamin kani Abi. Wen, makauray kayo. Apay, agdabog kamatan. Ada pagkarkaret mo, Maumakon. Diyak kabala ng tigas ti ngararamidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makaanosan. Di ka makaanos? Anya pa lang aruter aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Oray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak ka ba na Rodel? Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta. Anya? Ni Troy lang ti ikuyog mo. Sana mabalin. Siyak tada karbangan na ni baby ta ubing pa'y tanak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbangak. Uray awan makukwartak. Uray tagtagiba si tenak. Tawan kat nga rot kwartak. Kabalak nga ilaban dagiti anak ko. Basta alak ni baby. Aniya? Adamot ti babaim. Ibagam kan kwa na. Taipayan na kay ti anak. Tapnad damot aywanan yo.
akon nanang nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. Dapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang? Kasaritak ti kasingsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad gayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman ak unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan. No kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman ak unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho ak. Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapul ak kadagos iti panggadak. Uray para inawlaang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, adda pagsweldoak. No dumakkel lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitjay. Kat maipayak iti napinta sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katsak mabalin apanaawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusakon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan nanang, agungot pa yan ti babaunan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaunan da antiwini nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agid daak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nya ngay ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumat ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok da gitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilako. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilako kasibuyas kan bawang. Insan, imadun dagiti sursur mo alakom Wen nga rod insan. Saan lang nga nabawang kan sibuyas dagiti isursur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan. Mabalin aya, insan? Katwan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan ka kapsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madun ti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Ato yung tikat-gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukli yun, kakapsat. Insan, apay masapul a pumanaw kayo ngay. Wan insan, adda ngamin inabangan mi apwesto ijay sentro. Kat adda kwarto a pagturugan mi ijay. Kasta ka di. Sige nga rod, sikati makamo, insan. Teni, nukayat mo. Ininutom to abayadan to'y pwesto nga ababangan. Tayla kumin.
Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ila ko yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga rod ako nakahulogam. Alaan na kami ngaminan na kita anak ni Jabrod. Ila kuminda ito eh. Agnaad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kitiya? Sika lang araw dun ti papakpakan? Sika pa ti agbabae? Agulimak ka man! Awan serbim a babae! Ay, sos, dagit ang agasawa. Agap apa naman ay na. Di dalagbay ni tikasta nga aramiden da. Ha? Ay, sos. Rimwaran ni Abay. Delikado. Oh, agmerienda kayo pa'y. Kabayatan ti pa naglakoy Ma'am! Anya, ma'am. Didak man nawawagan iti ma'am kunak. O sige, mangan kayo pa'y. Tapno di kayo mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? O, mabati kayo pa, ha? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kong nang iti pagtagilakwa kiti natang. Iti mat ayan ti baker iti papanak. Inakmat kumustaan dagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman ako unay kan ka. Ammo ka naggapo amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayo na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Ammo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy apa ng bindisyon. Kan panangigiyam kada kami. Penny, Oh, Rodel! Si Kamat Gayam. Kumusta? kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manen. Kat indarom na kon. Pangasim man. Pautangan na ko may ti pang-ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwarta mita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Ladingita, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiin na. Nauli magtibiyag min. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pa utangan iti kwarta. Ngam no ti kunam nga agsinubyanta. Ladingitak. Ngam tsak kayatan. Biyag ti tao. Aki, abay nga da ka ditoy. Kunak man no, da klase mintun bigat. Mapuyatan ka laeng no, adda ka ditoy bar. Nasken ko mga agin inanakaytan. Kaya't ka kumatulungan, manang. Alas 2 pa'y mati klasik intun bigat. Ay nasaanen. Kabailak mo't daytoy. Ken may sa, aduti katulungak ditoy. Kabailan min. Matuo ka nakmat ngamin nga agigen latan iti balay, manang. Ala nga rod, angam dito'y kalaang basit nga opisina kwan. Di ka rumrumwar. Amangan no makasalaw kan tukit di iti mang bastos ken ka di tarwar. Sapay pasig alalaki ti customer tayo dito'y. Kat gagangay na ata barkat nga rod dito'y manang. Ala, panawan ka nga rodon dito'y tani. Umad-adong ti tao. Hi, Hi! itala nga makita ka dito bar. Kabarbaro kan sa dito Aywan, siya gayam ni Byron. Mabalin ti makiam-amukin ka, ading? Aki tinagan ko. Agyaman aki.
Sa palakma, ta maadaan ta pa itinananay nga oras. Tapno makapagamam mo tayo Diyos to. Agkatuan Adda aklang mat ditoy. Kwa, saan ko maaditoy? Agkita ta ko may tiruar, mabalin? Ha? O sige. Ngam inton adda wayak. Makumikumak ngamin ita. Agyaman na aki. Alaaklat ang tinumber mo, tapno maawagan ka no kwa. O sige. Ni Byron ka di tay lalaki ang nakasarsaritam itay, Aki? Wen manang. Naranaan nak nga da iti kaha itay. Iso anak yam amo kanyak. Agan anad ka iti dayjay lalaki, wen? Pudno asuki dayjay dito'y bar. Ngam, jak mo no mapagtalkan dayjay. Nadlaw ko nga minasabali ti kita na ken ka. Wen manang. Amok pa'y mat nga umuna Ngam, uray no maki-boyfriend ka, saan mula taabaybay anti panagadal mo, ha? Wen manang. Di ka madanagan. Jak baybayan na talaga ti panagadal ko. Hagyaman no kasta ading ko. Jak kayat nga agnanayon adito'y kalatan. Wen ka di manang. Ngam bayat ti panagadal ko. Bayam ko matumulong ak ditoy. Jak ngamin kaya tamarigatan ka manang. Naimbakit diya tanapig sa daytoy ang negosyo. Saan ang maawanan iti tao ng runa iti rabii. Uray saan kapay laeng amapan ditoy. No adu ti aramiden nyo iti pagadalan nyo, wen? Wen manang. Makumikumak ngaminan no next week. Iso asigurado asa anak tupay la makatulong kan ka ditoy. Agyamanak ta pinatganak matlang, Aki. Namitlo na daras, na inawis ka. Ngam, italang apat gam ti awis ko, Marta. Pasensya kan, Byron. Busy ak ngamin. Di ka mat makikita ijibar. Manong aldawan nga awan ka ijay. Aywan, nagpakada ak pay lang kini manang. Ado ngamin ti masapol nga si kaswak. Okay. Kasano nga iti daton ko nga ayat ken ka. Awan ka di talaga tinamnamak. Ha? Ay ayatin ka, Aki. Di na kumamot parigatan, please. Alaman laangan. Aklunan kan. Total, nasingpot kamat. Agpeso. Oh, Aki amanak. Nakaragragsakak, Aki. Inaklon mo ni Byron? Wen manang. Isumat laeng nga jakon makitkita dito'y bar. Ang Aki ading ko balaagan ka manan. Di ka unay agtaltalag. Wen manang. Kanayon ko matalaglagi panday takat. Aywan, pasensya ka pay laang manang no di ka pala matulungan dito'y bar. Nagrigat mo't ngamin nagitar aramiden mi isi pagadalan. Okay laeng kung nakmitkin ka. Saan anas ka natulungan na? Igaid mo kit di ti panagadal mo. Wen manang. Byron, iho. Kunak manuyam amum ita, tay nobyam. Jak pa ngamin nakasarita ni Aki, ta makumikong pa ita, mama. Ngam addan to aldaw amoyo tinobyak. Nasingpat ni Aki. Sigurado am laeng ama ipagpanakkel tayo tinagtaudan na a pamilya, iho. Tano saan, nakababain kadagiti kakasinsin mo, nakaasawa iti doktor kas kada engineer. Ha? Mama. Apay, nakaamamuam iti nobyam. Iti may sa abar, mama. Nagtrabaho nga ni Jay. Ang saanan ang sumsumrek, ta makumikom iti klase na. Ayun ay kamatan, iho. Di ka la nakapagpili mo ten iti nagbalin na nobyam. Nagadumot dita ti mabalin mo nga arman. Ang kasta pa'y klase ti babae. Ha! Itapay laeng ibagbagakin kan, Byron. Jak maaklon dayjay a babae. Di kag pampanunot. Saysayangem laeng ti kinasirib mo. Mama, papa, iso ni Aki. Naimbag nga aldaw yung, ma'am, sir. Kastamat kan ka, ihan.
Isumat lagayam apag mamauyungan na kati anak mi. Tanapintas kamot kayam. Agyaman nak, ma'am. Pasensya kan. Ngem prangkaak a tao. Noan niya ti kayat, idiretso nga ibaga. Iso as sorry, ngem saan ka akayat para iti anak ko. Mama, Amelia, anya ka kadi. Apaya kasta ti panagsasaom. Nakababaen no maamuan dagiti kakabagyan tayo, anaam mula ang ni Byron iti may sa abar ti nobya na. Hosto dahi ta, Amelia. Nasakit mo't dahi ta panagsasaom. Sumardag ka man! Imbagak lang nga rudo na jak kayat day ta babae para ken ka, Byron! Yamin kuyog mo pa ila dito'y balay. Ha! Sinaam daytoy ababae. Nagsakit ti panagsasaw kanyak ti ina ni Byron, manang. Jak ni namnama akas di ti panagkitkita da kanyak. Ading ko, napadasak ti kastan. Iso adya ko na kinobyo, idi nagsina kamin iti muna anobyo. Awan makunak iti ama ni Byron tanasingpet. Ngam, ti ina na tinagsakit ti panagsasauna. Kasta una pa ng tagibasit na kanyak. Ay, agad. Anya ti kuna ni Byron ngay. Saan na pulos sa nagsasao? Di na pulos tinubngar dagiti imbagbaga ti ina na may papan kanyak, manang. Red flag daytan, ading ko. Paliiwom nga umuna, dumapagtalkan at talaga dayta alalaki. Madi nga rod tiriknak, manang. Tadinak man lain sakit, apulos. Hello, Aki. Hello? Apeng ngay mawag ka. Aging ka kadita. Kaguranak pa laeng. Pasensya kan. Diyak ngamin namnamay nakasjay ti ibaga ni mamakin ka. Diyak amo no niya ti sawag. Adamot punto ni mamay ti kasya na ibaga na saan ka di? Ang no pe kasta. Pasensya am kumalatan ti inak. Unay ka magtan, Byron. Imawawag ka pa'y langarod. Noawan matlagayam na sayat ng ibagam. Nainayunam lang ti sakit tinakam ko kan ka. Ni, saan kumamot kasta, ha? Kwa, agkita ta ko ma. Kaya't ko ti makabawikan ka. Saan pa'y lang ita? Di ka kayat na makita, Byron. Aki, please. Sige, bye. Ni, apayan manang. Adamot pulisan na danunak diti bar. Anyat na pasamak. Ay, adamanan naggugulo a customer Ada na tiliwan ti asawa ng agbababae. Ay, normalan ti kasta dito'y ading ko. Tabarkat nga rod dito'y. Ay, kunak man no saan ka nga umay dito'y ita? Masurunak namin ka ni Byron, manang. Day tanti kunak ading ko. No toksikan ti relasyon nyo, sinaamon. Saan pa'y nga ita, manang? Ngam nagkamkam mali. Jak mabutang amakiwin naswas kan kuana. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Aki, kunakunkat nga daka dito eh. Oh, Byron, itaman pa yung makita ka man nandito'y bar. Well, ten karik namin iti bagik asaan ako na sumrek iti oray ani abar. Manipod nagkinaawatan kami iti kabsat mo. Ha? Likliklikan nak namin ni Aki. Iso nga impalaran ko ti imay. Ket agyamanak tanadanon ka dito, Aki. Rumarta ko ma. Ado tinapati kapag saritaan ta. Byron, pasensya ka na. Ngamjak palubusan ti kabsat ko arumwar. Manang, siya kunti makamo ka ni Byron. Ang Aki. Agtalag ka kanyak, manang. Di na ko mapakadanagan. Kunak man no restaurant ti papananta. Hotel sa mo to nang isardangam itilugan mo. Agsarita talayang dita hotel, Aki. Di nak malilaw, Byron. Nagado ang mabalinta papanan. Hotel pa'y tinapilim. Sana ka manal. Tapno jak matarusan ti kayat mong aramidan. Ngam pasensyakan. Itapay lang. Makiwin na swasak kan. Ngam pudno ti imbagak nga agsarita talayang.
Di mon uray na makadanon ta iti unag ti hotel. Tama nga noon niya pa iti maaramid ko kan ka, no agkam-kam mali ka. Inan anusak amin nga agkakasakitan ng ngag ko iti inam. Ipagpagapok kan ka. Kan kunam abumawi ka kanyak. Ngam kastoy gayam ti wagas mo. Dita ka man langan. Mabit lang, Aki. Aki! Nakiwin na suwasa kon iti dayja Byron manang. Nagalas mat gayam ti ugali na. Kasmat la iti inana. Ha? Ne, apay, anya tinapasamak ading ko. Basta. Pasensya kan manang. Manipod dita. Ipamaysa ka talagang ti panawon ko iti panagadal ko. Diyak pa'y lama kinobyo. Nang runa no kasi ti dayja Byron. Kasta ti kasayaatan nga aramidem, ading ko. Ipamay-sampay laeng ti agadal. Nang runa kat ni, saan asinsinan ti kurso nga alalaem. Maragsakan ta iti mabit. Makalpaskan iti panagadal mo. Uwen nga ron manang. Kat numapasamak dayta. Siyak tumutin ti makaamukan ka. Panawam ton dayto abar. Tapno makasarak kan tumutin iti lalaki ang mangayat kan ka manang. Naimbag man ta nakapagpanunot kamat laeng iti nasayaat. Kat sininamon day jaya babae, iho. Mama, Saan na maibagay ken katikas jay a babae? Tay professional ti kayat ko para ken ka, iho. Ken wen gayam, nagsagana ka. Tayam amok to ken ka tay anak ti gayam ko. Agad adal iti medisina day jay. Agbalinto a doktor, iho. sige mama. Da kayo ti makaam mo. Aki, ading ko, kamaudyanan na. Nagtupos ka matlaangan. Sanak a pinaay, ading ko. Para kan ka dahito abaligik manang. Iti saan nga agbayag, naan-anay kanton a doktora. At dapay board exam na manang. Basta, dakkel ti panagtalag ko iti kabailam ading ko. Patsak, maipasam day ta. Sapay lako ma. Byron, anya di inyawag ti gayam ko nga ina tinobyam. Unay kamatan, di ka lag pampanunot matan. Apay asinikugam tinobyam, katagad adal pay laeng. Nailawan kami ni Tinobyak, mama. Saan min ang nagawidan ka ni Melissa tirik nami. Isa kayat ko nga ikalaysa. Aga, magadadal pay laeng. Agong ungat ti ina na ngay mawag kanya. Tadi na kanukayatan ti ag-eskwela. Oh, kasla mabayinak pa yun na sumango iti gayem ko. Di ka nga nagpampanunot, Byron! Manang, itatanatalgadan ti trabaho. Panawa mo day ti abar. Dakkel mat kiti ti pagyamanak. Tadakkel a katulungan ta idi iti panagadal ko day ti abar. Ngam, kayat kong aginanakan manang. Ay naaki ading ko, naggasatakmutin. Takasken ka tinagbalin akabsat ko. Maipagpanakkel kalaunay akabsat ading ko. Kastakmat kan ka manang. Ado ti sakripisyo manang tulong kanyak iti panagadal ko. Ket kasado, agtuloy ka di manon nga agadal ni Melissa. Nakapagpas ngay mutin. Kwa, saan pa'y mama? Ngamin, masikugmanan ni Melissa. Anya! Makatawan pa'y lati anak yung masikugmanan. Kan may sa, di na kanon kayat ti agadal. Masadot kanon. Nang runa ito ta masikugmanan. Ay, anya mutin. Awan mo't gayam ti maipanakkel mo iti agbalin nga asawam. Ibagbagak pa'y mo't kadagiti gagayem ko nga agbalin to a doktor at manugang ko. Saan man atila sasawan niyo, mama? Nagngatunto mo ti arapapyo nga agbali na manugang. Napili kayo nga minunay iti agbali na manugang. Anya nga ita,
Nakatumpungak lakat nga rodan iti sadot. Napintas lang ni Melissa, ngam sadot mat. Tila ngamin inrit-rito yung kanyak. Anya? Hello, ading ko! Manang, kumusta ti pa nag-travel mo? Ay na, nagaduti mayat apag shoppingan dito yung Thailand. Anya ti kayat mo pasalubong ko ken ka? Naurean niya ditan, Manang. Tinapatag kat nag-enjoy ka dita. May mayat ko maano kadwa ka ading ko. Ang busy kamot ngamin dito ospital na pagtrab-trabawam. Wan nga rod, man-mano ti bakantek. Ala nga rod, aganan ka dita, Manang. Wen ka di, doktora. Agan-anad kamot dita, ading ko. Next patient, please. Ma'am Amelia Villegas. Siyak dayta, doktora. Ha? Agtugaw kayo pa'y, ma'am. Thank you, doktora. Aguray ka. Kasla mabigbig ka, doktora. Kumusta kayon, madam? Owen! Si Katay ex ti anak ko, saan? Wan, ma'am. Ngam madamdama tayon tun nga agsarita. Adupay nga minta gurura pasyente di tarwar, ma'am. Check upon kayo pa'y. Sige, doktora. Agawit tayo, mama. Mabainak dito yan. Ora ka nalpasan ti check up yo. Inta pa'y nga ron agpakada ka ni Aki, kababain mo't. Sapay ko na nga orayin ta amalpas. Diyak lang pagarop amay sagaya man a doktora ni Aki, mama. Uwan nga rod. Ura siyak. Mabainak ken kwa na. Tinagibasit ko ide ang kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Pasensya kayon. Kung naklakit din no nagawid kayon. Ay, nalipatan nyo pa nga inala ti reseta ti agas yo, ma'am. Agdardaras kayo mat ngamin arimor itay kung ti sekretary. Uwan gayam. Mababainak ngamin ken ka, doktora. Aki, kung ayolatan kanyak, ma'am. Pasensya ka lakuman. Kapo iti impakitak iti kalabas ken ka. Awan anyaman na, ma'am. Pinagbalin ko akarit dagidyan ay bagayo kanyak. Tapno at nga igad ko ti agadal. Kat maragpat ko ti arapaap ko iti biyag. Di mi pulos ninamnama. Akas to iti pagbanagam, Aki. Kablaawan na ka. Agyaman nak, Byron. O sige, panawan kayo pa nga ron. Tani, nag-break aklaan. Agtrabaho akmanan. Tani, adu pa ti nakapila pasyente. Kasladyak pa dyan, ti makikitak ita, iho. Kasla aklalumnad, kapo itinakaro abain ko. Ora siyak, mama. Ang mala, agawit tayo kitin, tapno makaino na kayo. Intay pa'y gatangan nagtiagas yo.